To je druga vežba. I to može 10 puta, to nije teško. Onda treća vežba, stavite loptu, ova noga jedna je savijena, druga je lopta ispod kolena. I sad digne nogu, zategne stopalo. Podignite nogu i gurate dole loptu, pritiska loptu. I onda opustite. Pa opet okružite i pritiskate. Pa opustite. Recimo 6 puta. 6 puta jedna noga, pa onda nju savije, pa lopta ispod druge noge. Znači uradi i drugu nogu. Uvijek je ova koja ne radi savijena, zbog leđa. Znači, podignem i guram. Kad bude čvršća lopta, to će biti izbor. I onda opustim. Šta mame boli? Donji deo leđa? Donji deo. I kolena. I kolena, ja? Zato je dobra i ova. To je treća vežba. Savijte obe noge, gospođo. Pa ću da pokažem četvrtu. Ovako zaključite prste jedne ruke i drugu ovako. Napravite kao kuku. Tako. I sad zategnete kao da ćete pokidati. A ovdje su ruke. Tu. Zategnete. Pa opustite. Pa opet zategne cijela leđa. I izdah opusti. Uslikajte. To je isto jedno 6-7 puta. Ima i ta vežba, ima i kada je ova sve. Ima i ova vežba, koja je slizana, sada samo jedno. Ne, slizana samo jedno. Ima i ta vežba, samo ova, znate. Dobro, sljedeća vežbica, ovako ide. Jednu nogu okružim, pa podignem i stopalo prema sebi. Tako zategne da je ovdje zateže. To, može? Malo zadrži. Pa savije i spusti. Okruži levu nogu. Podigne. Stopalo prema sebi. Malo zadrži. Pa savije. Ajde opet desna. Tako da izmenjiš od desna, leva svaka po 6. Za početak. Može do 10. Ne može, ona ne zna pokući. Možete. To za trakciju, da. I onda polako vraćate. Da, ajde sad drugo. Znači ovu stvarno, Dobar dan. Ne, ovu prvu uzmete na sebi. Prvo to, uradite i onda